ହଁ 365 রঘুনাথ গুপ্ত আমাকে মন বলে বাবা না আমাকে নিয়ে গিয়ে যেতে হবে না হাম্মা নিতে হবে ও বড্ড হাম্মাটা না ছাগলটা নিতে হবে ছাগল নিতে হবে চন্দন পাটি গেছে ছাগল নিতে হবে ছাগল ছাগল নিতে হবে শুনা আমার বাবা শুনা লক্ষ্মী ছেলে আমার লক্ষ্মী গুড বাই রসগোল্লা সিধা বাড়াই মানে বাবা ବାହାରି ଗଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ବୁଝି ଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହଏ ନା ଆ ମୁଣ୍ଡରେ କଥା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଏ ସାବୁନ ପାଣି ମା ଲଗେଇଦିନି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମା ପଡୁଛି ଏ ସାବୁନ ପାଣି ଲଗେଇଲେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରନ୍ତା ନାହିଁ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରି ସେ ମଇ ଭରା ଭାଗିବା ଆ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ପୁଅ ଆସ୍ତେ ହଲ ନା ଏ ସଇଲା ମତେ ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଛଅ ଜଣ ଅଫିସ ଏକାଥରେ ଆଣିଲୁ ନା 1000 ଟଙ୍କା ବାପା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୂଆ କାର୍ଡ ଆଣିଲେ ପଇସା ଯିବ 10 ଖଣ୍ଡ ହବ ପଇସା ତ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ପଛରେ ଦେବେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ହଲେଇ ଦିଛେ তোকে ଦେଖିଲା ମାନେ ହଲେଇ ଦିଛେ
আমন अरे नहीं लगाएगा